Assalamualaikum. Kita makan di apa Palembang punya seruit. Pindang seruit Lampung. Ya, pindang seruit Lampung. Mana kuayang ada kayak mantap. Mama, Mak Ade, Ayu Maya, Kak Leti, Adek Maya. Ada mangkok. Lampung ada di Palembang. Sambal tapi tak dulek. Mana yang baru mana? Mana cumi-cumi? Wah, cumi-cuminya, cumi-cumi Lampung. Wala. Sambal kalau mau ingusan makannya di sini ya. Ngeler ingus. Kerjain mama bentar rasanya. Kerjain mama mana? Sudah ya. Nah, Kak Ade nangis nah. Ayu nangis. Kak Levi nangis. Nurul nangis ngeler hidungnya.